Dobrodošli v tem popoldnevu, ki ga danes začenjamo povsem drugače, kot smo ga kadarkoli začeli. Imamo dva odlična sogovornika že v našem studiu in to zato, ker se konec koncev vsi veselimo današnje premiere filma Ohcet ali Svadba v originalu. V Mariboxu ob 18:30 Fras in Medvard sta podarila danes tudi že karte. Zdaj pa je seveda prav, ker bo ekipa danes zraven na premieri, da imamo koga od ekipe tudi pri nas v tem studiu, režiser in scenarist Igor Šeregi. Igor, lepo zdrav. Pozdrav svim slušateljima. In igralec Roko Sikavica. Roko, zdravo. Evo, en pravi Dalmatinec iz Splita, ne? Tudi Roko, bravo. Odlično, hvala, da sta si vzela čas, pa prišla še k nam na Toti radio. Skratka, gremo lepo po vrsti. Imamo torej eno pravo euforijo. Romantična komedija Ohcet ali Svadba je v zadnjih tednih postala en pravi filmski fenomen, izjemna gledanost, ki postavlja, lahko rečemo, nove rekorde. Evo sad prije par momenta su nam javili rezultate Bosne, Hrvatske i Srbije i trenutno smo na 800.000 gledatelja. 8.000 torej na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini pa v Srbiji. Treba nam još Slovenija malo da pogura. Evo, pride Slovenija, drugače pa videl sem, Roko, na tvojem Instagramu si zapisal, da ne bo to mala svadba, ne bo to mala Ohcet, ne? Kar velika. Očito je sve veća i veća, svakim danom. Ja, vsak dan tale svadba torej postaja večja in gledalci, ki prihajajo iz dvoran, pravijo: dragi moji, ljudi moji, to je nešto najbolje što smo vidjeli u zadnjih, 10-20 godina, torej najboljše, kar smo vidjeli u zadnjih 10-20 letih, in dejansko je euforija res velika. Kakšni su vajni zdaj občutki po teh premijerah? Evo, mi smo stvarno pod dojmom, jučer nam je bila, 5. ili 6. premijera u Ljubljani i to je bilo stvarno predivno. Ja sam se malo bojao kako će proći film u Sloveniji, zato što možda mlađe generacije nisu toliko navikle na govor i to sve moraju čitati ove titlove, ali stvarno mogu vam reći, u tih 5 dvorana jučer, ja sam čak se malo ušuljao u neko od njih, baš je bilo predivno, baš. I veselimo se večeras u Mariboru, nadamo se da će se nastaviti taj niz veselih ljudi koji izlaze iz kina. Ja, pravzaprav bi lahko zdaj, Maribor bi, kot smo slišali, ne v Ljubljani bilo včeraj odlično, Maribor bi lahko bil tisti, da pridemo do milijona. Pa to bi bilo super. Ako u Mariboru pređemo 1 milijon, onda ćemo tu napraviti baš pravu svadbu. Ne, tako, torej, glede na to, da smo bili že pri 800.000 gledalcih, dajmo Mariborčanke in Mariborčani, vsi tisti, ki radi obiskujete Maribox, od danes naprej bo seveda priložnost tudi tu. Dajmo, vseeno na kratko moramo povedati, kakšna je zgodba filma. Roko. Pa, dakle, pratimo dva glavna lika koji su Rene Bitorajac, koji je posrnuli tajkun hrvatski, i ministar vanjskih poslova Vuk Dimitrijević, kojeg igra Dragan Bjelogrlić, i oni su zapravo dobivaju vijest da su njihovi potomci, ili kćer i sin, da su u Londonu i da očekuju dijete. I to naravno nijednom od tih očeva nije u redu, zato što je ona Hrvatica, a on Srbin. I tu nastaje cijele peripetije i kreće cijeli kaos, jer ta se svadba mora dogoditi. Tako, Hrvatica in Srb se torej zaljubita, pričakujeta tudi otroka, oba očeta, ne, ki sta dejansko pa res vrhunska igralca, torej pravi igralski legendi, Rene Bitorajac in pa Dragan Bjelogrlić, pa sta seveda očeta obeh teh dveh. Se pravi, imamo Hrvatico in imamo Srba. Ali bi bila situacija drugačna, če bi imeli Srpkinjo in pa Hrvata? Da, ja sam dobio tih par pitanja kao, pa zašto baš mora kao muško Srbin, kao a ženska Hrvatica? Ja. I ja iskreno nisam bio sam spreman za ove neke nacionalističke kritike, ali za ove seksističke baš nisam bio, jer mislim da svako ko pogleda film će shvatiti da je ova Hrvatica Ana, koja igra Nika Grbelja, puno dominantniji lik nego ovaj Srbin Nebojša, koji je onako malo nespretan, blag i tako. A osim toga još se nešto dogodi u filmu, baš sa Rokom Sikavicom koji je tu sa mnom, ja? Di se možda malo i okrene situacija. Da, to komentiraju ljudi koji nisu pogledali film, jer u filmu postoji i jedna drugačija situacija. Tako, še ena situacija, torej, za katero si morate film pogledati obvezno. Roko, ti igraš, če se ne motim, Budimirja. Kdo je Budimir u filmu? Budimir je potrčko od Renea Bitorajca, asistent njegov osobni, i on je jedan glas razuma zapravo među svima njima, i u cijelom tom kaosu on zapravo mora plivati i tražiti neka rješenja koje nisu baš najsretnije.
Ti si tisti, torej, ki poskrbi, da bo vse gladko šlo skozi, da mora iti gladko skozi. A da, znate kad nešto mora ići glatko, obično ne ide. Da. Dobro, da imamo Budimirja, ne? V filmu. Ok, danes ob 18.30, torej premjera. Kaj še moramo vedeti, predno gremo gledati film? Kaj je še pomembno? Pa morate se lijepo obući jer dolazite na Ohce. A ja, valjda, gremo na poroko, ja, lijepo se treba obući. Ja? Morate povesti što više prijatelja, rodbinu i to sve, ipak je to jedan obiteljski film koji je bolje gledati u većem društvu. I ne znam, ja uvijek kupim kokice i Coca-Colu, a vi kako želite. Tudi, obvezno, Mariboxu imajo tudi to, torej tudi za osvežitev treba poskrbeti Coca-Colo ali katerokoli drugo pijačo in pa kokice. Še nekaj, ne? Danes je torej premjera v Mariboxu ob 18.30, film si potem lahko gledate tudi ob 18.45, ob 19.45 in ob 21, ampak filmska ekipa bo ob 18.30. Še kdo je z vama danes v Mariboru od filmske ekipe, kdo? Pa tu su naši reperi Denis Murić i Marko Miljković, tu je Nevena Neranđić, I Dejana Čimović, biskup. Dejana Čimović i Snježana Sinovčić. Veliko vas je prišlo, tudi Maribor smo veseli na premjero. Ja? 7 veličanstvenih ste dobili. Ok, 7 veličastnih, tako je tudi prav. In eno stvar še moramo samo iti skozi, baje po uspešnih premjerah je na vidiku tudi Svadba 2. Da, evo, mi smo u Hrvatskoj prošli tu prvu razvojnu fazu financiranja za Svadbu 2, čak i prije nego što je Svadba 1 izašla i nadamo se kroz godinu dana, možda neko proljeće, možda taman negdje za godinu dana, 3. mjesec, snimanje Svadbe 2, nadamo se i sa ponekim likom iz Slovenije. Tako, še preden smo film torej videli na Hrvaškem, že je tako velika uspešnica, da so sredstva zagotovljena tudi za nadaljevanje. Snemanje bi se naj začelo naslednje leto spomladi, morda v mesecu marcu, tako da se veselimo potem tudi tega. Ok, zdaj pa, fanta, vabilo še za danes, da se vidimo v Mariboxu. Hvala. Vidimo se, dođite da se družimo. Hvala lepa obema z nami, torej v živo v totem studiu, režiser in scenarist Igor Šeregin, pa igralec Roko Sikavica. Hvala za vajen obisk. Uživajte v Mariboru danes, upam, da ga še kaj vidite zdaj, čeprav je danes bolj deževen in verjamem, da bo z našim občinstvom, z našo publiko danes tukaj tudi nepozabno. Hvala, vi pa vsi, ki greste, uživajte v kinu, tudi tisti, ki ste seveda karte danes dobili pri nas na Totem Radio. Hvala, fanta, vse dobro. Hvala vam. Hvala vam.